Kubiri kwera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byo bikomeje gufata indi ntera mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yongeye guhamagaza abatavuga rumwe na Perezida Felix Tshisekedi mu kubasaba guhagarika imyigaragambyo bateganyije ku itariki 8 z'ukwezi kwa karindwi 2026. Ni imyigaragambyo rwose yateguwe mu gihe kandi buri minsi ibiri kugira ngo ingabo z'u Rwanda zitangiye kuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uhereye ku itariki 9. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye u Rwanda ko rwose ingabo zabo zatangira kuva ku butaka bwawo ndetse no kugeza ku itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi nta musirikare w'u Rwanda uzabusigaye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo ngibyo kandi bikaba mu gihe inama ya Kongere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari ihagarariwe n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariwe Michael Rubio ndetse nanone igahanagarirwa n'umuvugizi nanone akaba n'umujyanama wa Perezida Donald Trump mu by'umutekano wa Afurika Basabye. Bemeje ingamba zikomeye cyane ndetse banavuga kuri Perezida w'u Rwanda Paul Kagame no kubigendanye no gufunga umutwe ukomeye cyane kudasobanurira niba ingabo z'u Rwanda zizava ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birengagije ibyavuzwe na M23. Ibyavuze na M23 turaza kubigarukaho ndetse byanacaga amarenga ko ari abakongomani pire kandi batazijya bava ku butaka bwabo. Wanasaba Felix Tshisekedi kudakoresha imbaraga mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba za M23 mu gihe kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Kinshasa barimo barakora ibishoboka byose kugira ngo ibice byose byigaruriwe na M23 n'ingabo z'u Rwanda RDF bahasoke nta guca ku ruhande kandi bahasoke vuba na bwangu no mu rwego rwo kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinoze ibigendeye ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro bemeranyije hagati ya Felix Tshisekedi na Perezida Donald Trump ubwo basinyaga amasezerano mu mwaka wa 2025 ariko bikaba bitaratangira kugerwaho bitewe n'intambara ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Mbere ko dukomeza amakuru no kugira byinshi tuvuga ariko ndashaka kubanza kwibaza ikintu kimwe nawe wibaza ikintu kimwe nurangiza usubize muri comment. Ese ko kubona inyeshyamba za M23 n'ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Kongo zizahava harabura iminsi ibiri gusa kugira ngo bibe? Urabona hari gahunda y'uko ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Kongo tuzabona amashusho zirimo zirahasohoka cyangwa se no mu wundi gisubizo ni cya kindi nta ngabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Icyo u Rwanda rwakoze ni ugushyira ingamba z'ubwirinzi. Umusenateri Senateri Vode yavuze ko kugira ngo ingabo za FDLR zisenyuke burundu ari uko umuntu yabasenyanya na FIDC igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ayo magambo yavuze abishivuga ko arimo arakora ubushotoranyi n'intambara ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ngo mu gushaka gusenya FDLR no gusenya igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abenshi bayifashe nk'amagambo y'ubwenge abandi bayafata nk'amagambo ari anonymous cyangwa se nta bwenge buyarimo bitewe n'uko ngo bashaka gukurura umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi no kugaragaza ko asenya igisirikare cy'abandi ugamije gusenya umutwe wa FDLR. Iyi ntambara ikomeje kuba intambara mu gihe u Rwanda rugitangaza ko intambara iri kuba biri guterwa na FDLR kiri ku burasirazuba bwa Kongo mu gihe kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika na ONU bavuga ko u Rwanda rukomeze kwitwaza FDLR kugira ngo rugume mu burasirazuba bwa Kongo. Nyamara ngo u Rwanda rufite abasirikare barenga 18,000 ku butaka bwa Kongo, ibintu bitazakomeza kwihanganirwa. Mu gihe umugabo witwa James ni umunyamerika ukunda gutanga ibiganiro cyane cyane ku ntambara ziri kubera mu burasirazuba bwa Kongo iri kubera muri Middle East ndavuga ya Iran, Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. We yatangaje ko mu gusenya RDF ndetse n'inyeshyamba za M23 ngo nyamara Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabaze nabwo zakoreshaga diplomasi no kugira ngo habe ibiganiro bigomba guhuza impande zombi kuko ibyo biganiro nta musaruro bizigira bitanga. Yasabye ko icyaba ari ukurasa ku nyama bano bagabo ubundi rwose ngo umuriro wabazengereza ubwo bakifatira icyemezo ubwo naba basigaye bagahunga. Ngo mu gihe ariko bitaragenda gutyo ngo bizagumya mu biganiro ngo ndetse n'aka kazi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoze ko gushaka igisubizo ndetse nanone akabiganiro bya Washington DC ngo bizarangira bipfuye ubusa nta musaruro bitanze. Yasabye Perezida Donald Trump kugira ikintu akora ndetse na Kongere Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ikintu akora kugira ikintu babikoraho ndetse kitari cyo kubwiza umunwa bamwe bari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko kandi nubwo M23 n'igisirikare cy'u Rwanda babumvira ngo ariko ngo bakemera kuva ku butaka bwa Kongo n'ubundi nta mutekano byatanga urambye ngo nagrani yabi kubera ko n'ubundi bagenda hacira akayi gato y'abakongera akagaruka intambara none ikaza ifite ubukana noneho baranagarutse bariyubatse ku rwego ruteye ubwoba. Yasabye ko ahubwo icyo bakora ngaro guhisomo rikomeye cyane ngabarwanyi M23 ku buryo bazajya banatekereza ubwo nabarokotse nyine bazajya banatekereza izina Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho bari bagatitira hafi kwinyarira bwa undi bw'ubugabo bagize ubwoba nyine urabyumva bya daje ku buryo umuntu nyine yatekereje ikintu yahuriye n'ahantu nacyo
no kuhatekereza byonyine byumva bimuhungabanyije mu bwonko. Yavuze ko aricyo kintu cyonyine gihari cyo kugira ngo batsinde M23 wa Burundi burasirazuba bwa Kongo bugira amahoro. Batangaje ko kandi miliyoni 6 zimaze gupfa naho miliyoni 3 zirenga na 400 bamaze kuva ku byabo, kandi ku butaka ngo u Rwanda rumaze gucyura abarenga 1,400 b'Abanyarwanda bari barahungiye mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse none bivuga ko bafitanye isano n'abo bwoko bw'abahutu cyangwa se abayifudereri ngo nyine n'abahunze mu gihe cy'ubundi cya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 bagahungira mu burasirazuba bwa Kongo bakaza no kwa Goma, na nyuma yaho mu myaka irenga 30 yose bakaba ari bibera mu burasirazuba bwa Kongo. Bikavuga ko ngaba bacyuwe rero ku gahato bagacyurwa rero ngari babandi mwagiye mubona ku mupaka. Iyo ni gahunda cyangwa se ni report ya Loni imaze igihe isohoye dutonde cyangwa se isohoye raporo zigaragara ndetse zinashinja u Rwanda bimwe mu byaha, dore ko na perezida muze w'u Rwanda Paul Kagame bamushize ku rutonde rw'abantu 12 rwose babangamiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngayo nguko twihuse rero ku bigendanye n'ubusesenguzi bw'amakuru n'ibiganiro byacu. Nyaboneka ikintu kimwe nshaka kubanza kugusaba, yaba YouTube channel hasi aho ngaho yitwa Nyitagatete, ubanze kandi subscribe kandi kuzogera, bizajya bigufasha kubona amakuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi tugutegurira, ndetse tuzajya tunakugezaho amasaha 28 ku yandi 28. uze kwibuka rero gukora share, bikakanda subscribe, kugera muri comment z'ibitekerezo byawe, bizajya bigufasha kubona amakuru n'ibiganiro byanjye bya buri munsi. Yitwa Exafifo rero news. Twihute mu makuru rero. Kongre ya Amerika rero ngiye nanone kurwanya Perezida Paul Kagame, ni nyuma ya formule ubusabire bw'abasenateri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nanone kandi burimo n'amashyaka atandukanye harimo umurepublikani ndetse no mu Democrat. Nanone yitwa Boke na senateri yasabye rero Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko yafasha ndetse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gukemura ibibazo byayo vuba, ariko nanone hadakoreshejwe uburyo nanone bwo kuganiriza zino nyeshyamba. Yavuze ko kandi ngo hagomba kugira icyo bakora. Nanone babaza ibibazo urimo Musad Barrows, akaba nanone umujyanama wa Perezida Donald Trump mu by'umutekano wa Afurika n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariwe Michael Rubio, ndetse babajijwe ibibazo na Sena irimo rero n'umurepublika ndetse n'umudemokrate. Mu byo babajije ati ese kubera iki ingabo z'u Rwanda zitava ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ati zirimo zirakora violation cyangwa se zirimo zirakora ihohotera burasirazuba bwa Kongo ahamaze gupfa abantu benshi cyane. Abangaba rero bavuze ko kandi agomba gukorwa igishoboka cyose kugira ngo Washington DC ifate imyanzuro ikakaye cyane ku buyobozi bw'u Rwanda na Paul Kagame, aho kugira ngo bafate imyanzuro yo gusenya igisirikare cy'u Rwanda cya RDF kiri ku butaka bwa Kongo, ahubwo hakoreshwa izindi mbaraga mu gihe ibingibi nta musaruro birimo biratanga. Mu gihe kandi ibyo ngibyo rikuba barimo barashyira igitutu cyane kuri Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nanone bagashyira igitutu cyane kuri Musad Barrows ndetse na Perezida Donald Trump na Michael Rubio, kuko nibo abantu bashize umutima cyane ku biri kurira mu burasirazuba bwa Kongo, banagaragaza ko kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifitemo inyungu z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro zizahura nazo mu bihe biri imbere. Mu gihe kandi bari gutangaza ibyo ngibyo no kugaragaza ko icyeshyamba M23 zigomba gushyira intwaro hasi, nako basohoye itangazo nabo ati umutwe M23 rero uhanganye n'ingabo za leta ndetse burasirazuba bwa Kongo rero ngo wabwiye abanyekongo ko nta kintu na kimwe cyabakora ku butaka bw'icyo gihugu cyabo, kuko nta handi hantu bafite ho kwita iwabo, ubwo nta handi hantu bafite ho kujya. Mu itangazo bashize ahagaragara rero mu mpera z'iki cyumweru rero abayobozi b'uwo mutwe ndetse nanone barabanje bibutsa amateka, bavuga ko kandi ngo kuva ku bwami bwa Kongo kugeza uyu munsi igihugu cyabaye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bagize bati kandi amateka twigisha ukuri nanone kudahinduka ntabwo rero cyangwa se nabwoko cyangwa se abaturage bashinze imizi ku butaka bwabo kandi babyigoma ku bushake kubera inyungu za politike. Kabone rero niyo habura rero urugomo ndetse rw'ubutegetsi nk'uko bivugwa, bashinja rero Perezida Tshisekedi gukoresha igitugu, nabo akabashinja kwangiza umubano w'igihugu. Byongeye ko kandi ngo ubutegetsi bwa Kinshasa nanone ngo bwagiye bukorana ndetse n'imiswe irimo n'igisirikare cy'u Burundi FDNB, nanone bikavuga ko kandi ngo byagiye byangiza cyane abarasirazuba bwa Kongo. Aho ngaho dushaka do muri Muveto ikorana n'imitwe iri bugare ditabara yagiza igihugu cy'ubutekano w'u Burundi. Bivuze ko igihugu cy'u Burundi cyari mu kubuga mu butumwa bw'amahoro no kurwanya abarwanyi bari ditabara, bifuza ko Kinshasa zabura gufatwa bagahita berekeza ibirungo y'Imbunda ndetse Bujumbura. Bivuze ko barimo babazi kugaragaza ko rwose ngo nta kibazo kiri hagati y'ishyamba za Muveto ndetse n'u Burundi, ni ukubashuka cyane ngo kubera ko babizi neza ko mu bahawe imyitozo harimo na ditabara kandi zagiye zihagana cyane n'inshuro nyinshi.
n'igisirikare cya FDLB cy'u Burundi, ndetse bikavuga ko rero baryamiye amajanja kubera ko bazi ko ubwanzi wabo nabo yifuza kongera kubagabaho ibitero. Bavuze ko kandi gufasha M23 kw'aba barwanyi ko ari ditabara nta kindi kintu babikorera usibye ko babasezeranyije ko bakimara gufata Kinshasa ubutegetsi bwa Tshisekedi babukuraho, bojya bahindukiza ibirwanyi bahita bagenda gufata ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye babukuraho. Ibyo ngibyo byatumye rero Perezida Evariste Ndayishimiye yarundi ingabo ze mu Burundi mu kubasha kurwana, nubwo bitagiye bikunda ariko ubu ngubu byibuze baragerageza urwego kugira ngo barwanye bano barwanyi bari ditabara batazaba bahirahira bakanajya ku butaka bw'u Burundi. Nanone kandi bavuga ko kandi bati rero ubutegetsi bwa Kinshasa rero bugomba nanone kumenya rero ngibiri kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo kuva Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabaho ubutegetsi bwinshi cyane rero ngo bwaraje kandi buragenda, ariko abaturage bo bakomeje kubaho. Ati rero babungabunga amateka yabo n'urukundo ndetse bafitiye igihugu cyabo, ari nacyo rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igihugu rero si bibiri rero zigaragara ku ikarita gusa, ahubwo ni ahantu ururimi, umuco ndetse wo kubana, umuco nanone nyirizina, imigenzo n'imiterere y'ubuzima, imva rero z'abakurambere ndetse n'ibyifuzo by'abazadukomokaho. Iyo rero abaturage rero bafitanye isano ndetse ikomeye cyane n'ubutaka bwabo, uwo mubano ndetse unarenga inyungu z'ibintu cyangwa se amacakubiri ya politike, ndetse rero ruhinduka ikibazo cy'ucyubahiro, umwirondoro ndetse n'ubudaheranwa bw'amateka. AFC Kamba 23 yagarutse nanone ku rugamba rwa Minembwe, ivuga ko kandi abaturage baho ari ntagamburuzwa nk'uko bivuga. Abayobozi rero bagarutse rero ko nanone guhezwa kw'abaturage rero M23 igamije nanone ngo gutabara, maze bavuga ko kandi urugero rw'abahatuye muri Minembwe batotezwa ariko ngo bakaba baranze kuba inganguruzwa muheto. Ati mu minsi ishize nanone Minembwe habaye isibaniro rikomeye cyane mu ntambara yahoje M23 ndetse n'ingabo za leta nk'uko bivugwa. Rero bikavuga ko kandi ibyabaye ari amateka atazigera yibagiranwa. Muri itangazo M23 rero yagaragaje ko kandi bibabaje cyane kubona leta iheza abaturage, ariko nanone ikibagirwa ko nanone mu mibabaro bashobora nanone kwishakamo imbaraga zo kwitwaza. Ati bagize bati rero kugerageza rero gutera ubwoba abaturage ndetse kubashyira ku ruhande cyangwa se kubambura uburenganzira bwabo rero bishobora nanone kubakurira n'imibereho ikomeye cyane. Niyo mpamvu rero abanyekongo bo mu burasirazuba bwa Kongo rero mu misozi miremire ya Minembwe baza nanone guheranwa ndetse muri ibyo bibazo, ndetse bagaragaza ubushake bwo gukomeza kubaho. Abaturage rero bunze ubumwe ndetse ntibashobora nanone gusibwa ndetse mu mateka yabo, ahubwo ibihe by'ingorane akenshi birusha gukomeza ubumwe, ubufatanye ndetse n'ubushake rusange. Kubaho rero kw'abaturage ntibagarukira gusa ku bigaragara, binasobanura rero kubungabunga amateka yabo, umuco wabo ndetse n'uburenganzira bw'ibanze bwo kubaho rero mu mateka no mu cyubahiro. Rero ni muri uwo murongo n'amateka mpuzamahanga rero ashimangira kurinda abasivili, kubahiriza none uburenganzira bw'ibanze bwa muntu no kwamagana uburyo bwose bwo gutoteza abaturage. Icyo nanone bongeye ko kandi ni uko imbaraga z'abaturage rero zidashingira rero gusa ku mutungo cyangwa se ku bushobozi bafite, ndetse nanone zipimirwa nanone kandi ku bushobozi bwo kwihanganira ibigeragezo. M23 rero bigiye bivuze ibyo yacaga amarenga ko itazigera irekura bimwe mu bice igenzura burasirazuba bwa Kongo, ahubwo izagomba ko icyo leta yakora cyose bitazigera bituma iva mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi ngibi rero bikababaza cyane ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byose bagahindukira bakabyikika ku Rwanda, ariyo mpamvu kongere yaho yasaze ngo bagomba gufata ingamba kugeza itariki 15 zigeze ingabo z'u Rwanda zikava mu burasirazuba bwa Kongo.